chibai ule April ni som le pakhat ani a international news and politics Russia le Ukraine chungchang kan ngai thadona he thu hi pusi tila rin oma buat sai ani indona na sajok ma chon turin Ukraine le Russia anin buat sai mu mai British Prime Minister Johnson chuan arukin ki fatlo thut mai Russia chuan asiruk la in Ukraine ram chaklam Donbas region a Luhansk le Donetsk munte ople thunun ngei tumin sipai engemoza chu Donbas region a veliki barlak naya atir meka Russian military convoy te chu anin zui ngwa maya kongpui kilometer som pathum zet a o hialani zirtop ni khan mexer technology chuan satellite atanga an tha alak sak chu April ni som Sunday jing khana tlang zarani Ukraine chaklama khopui lian pahni Kharkiv le Kherson te chu an thunun to a ma se Donbas region hi thunun vek tumin an beimeka rocket le missile mangin khothen khat an laka pri dur renga governor Olesinilokov chuan derhachi khua Kharkiv region a mi pahni in an thi pha a Russian sipai te chuan rocket voisom ruk parukin an ron ka pani ati heti lai hian Mariupol khopuya mipui hual be le tangkhang tlat te chu International Red Cross Society ten tranpuina pek tumin an beya April ni som thleng khan ninga chung chu an tlo po thei to lowani Pascal Handel Red Cross ho tu nu chuan Sky News ne na boruak alha omin kilometer som ni don kan luta ma se kan kirsan le ani ati Irina Versenchak Ukraine Deputy Prime Minister chuan Mariupol khopuya himna zonga mipui tlan chuak du te tan humanitarian corridor mun kwa a Ukraine sarkar ina siam saka ma se mitam tak chuan khopui an chua san theilawati himna zonga tlan chua du te chu Russia sipai ten an chuan na motor te lo endikin silaya ka mai te an ching ni inan soi Kramatorsk railway station a himna zonga Ukraine ram thanglam pana tlan chetur mi sangli omna chu Totska yu missile manga zirtop ni zinga an ka awangin thi mi somnga panga omin liam tuar po mi za pakwala yan omani Kramatorsk railway station be na hi khovelina demple a Russia le Ukraine chuan ati tuwa anin puton ve ani veliki barlak muna Russia sipai motor kilometer som pathuma thui inzui ngwa te hi Donbas region lak tum tu te anni arin oma Ukraine sarkar chuan Donbas region a mipui te chu arang thei ang pera mun hima in saseng le in thiar chuak turin a riat tirani Ukraine chuan Russia sipai sing ni don thi to in an soya hetianga sipai le ral thuam an hlokna satawang hian President Putin a chuan kumsang ni som pani dai to a sipai a chol tir to te thlengin a ko le tira Moldova ram ke chia tuna Russia in independence sanga apom Transnistria region atangpo in raldo tur sipai an la treu ti ani Moldova Transnistria hi EU Council chuan Russia rama an pom saklo thungani Moscow in sipai tamjok atir awangin Donbas region a hian Ukraine sipai tele Russia sipai te chu ngam le ngam ti in anin khuai nuain anin beiviorin ani a Ukraine la in thei to palo bei turin kanin pe to anti vebok Mikhailo Podolyak advisor to the Ukraine president chuan indona lian tham ma chon turin kanin buat saya Ukraine chuan a ne nge yang Donbas region po kan la theyang chutianga kan ti a ne na kan chan chuan mai chana in biak pui turin chak na kan neyanga president pahni te chu rem na le muan na zongin do kan kilin anin pe theyang ti in rin ni zan khana soyani Ukraine President Zelensky hian President Putin a chu do kan kil tunin mai chana in biak puya somin alongen photo a mase Putin a hian angai sakri lawani Luhansk governor Serhiy Gaidan chuan Luhansk muna cheng mi nuai li zinga za asom thum an la om ti in dona na satak a om thei awangin mi pui te chu arang lama in thiar fi hlima tlan cheturin sil anni ati April ni som Sunday zinga po khan Luhansk satangin rail pakwa chu
in thiar filim du te tan kaltir ni in asoi British Defence Ministry chuan Russia chuan Donbas region Mariupol khopui le Mykolaiv khuate chu Russia hian laka thunun ngei antum don ni in ansoi Totska EU missile NATO ho te chuan SS-21 ti in ansoi hemi panga zirtop niaka Kramatorsk chu Luhansk region khopui ni in Donbas pumpui lak na tura tran mun poimo takani Lysychansk khopui mayor Alexander Zaika chuan in rin ni khan Russia sipaitan anron beina satle angti in mipui te chu in thiar filim rang turina hril ani in rin ni avek khan Vaklidar le Mikhailova khuate chu mortar le rocket manga ka ni in mi panga an thi ti mayor Pavlov Kirilenko chuan telegrama azia kani Ukraine refugee te hi Ireland a ringot po mi sing ni zanga som ni panga lut to in Germany chuan sing thum man lo pom to a Poland a mi noi ni le singa an tlan lut to bok Romania Hungary France UK le US a mi engamozat an lut to bok Ukraine ramri chaklama Donbas region la turin President Putin chuan Butcher of Syria ti hiala an lo ko fiam General Alexander Dornikov kum somruk chu mo phurna thar apeto a General Dornikov hian Syrian President Bashar al-Assad pai thak tumtu Syrian helte chuna sataka bein alo tuklom to a NATO weisram ho te chuan sipaira rel thiam le fing poisak nei tamlo tak ti in an mel riat hle ani kumsang ni som palia Russia in Black Sea tuipui kama akei pui sa chu sak thut Crimea lakna te po mo phur tu ani a President Putin a chuan mei ni ko ma nge in Ukraine ram chu saka thunun manemo Ukraine hin ne atum arin mei ni kwa hi indo pui pani na hun kumsang khajakwa somli panga laya Hitler sipai Nazi Germany tlom na ni khani in hemini riatreng na lomna tan Ukraine hi ne man nge atum an ringani British Prime Minister Johnson an sakei bakneya mu British Prime Minister Johnson chuan in rin nia khan ni khat chamin Ukraine atlo thut maya Kiev khopui hi Poland ramatangin relina lutani Prime Minister Johnson a jin tur hi ven himna thil wangte in puanzar lok ani lova hetianga G7 ram hausa ruai tu jinga mi le indo du lo top anti-war group ruai tu in Ukraine atlo a President Volodymyr Zelensky chu achen na a han mu le an pani a Kiev khopui an fangte chu Ukraine mi puitan an lo lom le ani Boris Johnson chuan necktie orin korchunga ha a Volodymyr Zelensky aro chuan Russia in Ukraine an run trantir ni February ni somni palia tanga a hak thin sipai korrong khaki signature etair ha in alo dong sangani Prime Minister Johnson chuan Zelensky chu chibai abuk ma in fit som vela tangin idamem itha ti in kut thing mewa chibai anin buk ma in azot manani Kiev khopui mun then khat Heavenly 100 Independence Square tepo silai kap thiam bik sniper ven nan noya an fangkwala mei che pakhat chuan thilpek gift kokrikil chu Johnson le Zelensky te alo pe ve a kong kama loading mi pa pakhat chuan Ukraine atlo wangin Johnson chu lom thu alo hril bokani hetianga hun chep takkara Kiev khopui an fandun nuwa President Zelensky chen na in uluk takavena in biakna an nei zuya Prime Minister Johnson chuan Ukraine tranpuina dang aral thuam le sumpek bel le indo re nuwa Ukraine ram din thar le na rebuilding tura tranpui atiamani rampani president te in biak na hi akim changero puanani lo Prime Minister Johnson chuan Ukraine tranpuina turin US dollar makta duai zanga chu World Bank kaltlanga pek le US dollar tluk le ding on puk na tura UK chu garantora tran antum ti ta hrilin ral thuam thazok tuipuya indo longka na che Russian Black Sea Fleet indo longka chiat theina tur harpoon missile tele armor vehicle za som ni an pek tur thu te a hrila armor vehicle te hi
Spartan tia ko chi tani in ral thuam thataka thuam sipai pariat le khru pani phur thei ral matonga chetla chi chilpua improvise explosive device bomb omle omlo kha thei chi ni in personal carries chi mastiff husky wolfhound ti te atelang Spartan ti hi kumsang khazakwa somsari pariata siam chua ni in Iraq indona le Afghanistan indona te khan mel mate beinan anlo mangtang kai le to thinani British sarkar chuan NATO ram ven himna turin Romania a Typhoon jet fighter pahni ada belang ama in pali anlo thon lut to bokani Australia Prime Minister Scott Morrison point Ukraine tran puinan armor vehicle mi som pahni phur thei indona ral matonga chachi Bushmaster som ni lai Ukraine hi alo peto bok Prime Minister Johnson le President Zelensky te in biak nuwa press conference na in Prime Minister Johnson chuan Ukraine mi pui tele President Zelensky te huaisen na chu afakle a Kovelin pasaltra heroes amuchuak thara chung te chu Ukraine mi pui te anni a Ukraine mi pui te chuan sakai bak nei huaisen ang main an huaisen na an entira President Zelensky chu sakai bak nei ha hum lion roar angani ti in British sarkar chuan Ukraine chu manrua technology le intelligence thila atan pui zelanga Ukraine ram chu run ani le to lo na turin le ne tu ani na turin atan puyang Putina thil tum chu a hlo cham turani Putina bucha le Irpin hmura achet du dan te chu war crime ati ani ama le a sarkar Russia ram chu ati ming chia in anza omna a hlo tira Russia chuna sa zokin kan rekin kan rem zelang ti in Ukraine ram chu economic le military thila tran puya thlop zela ti amani President Zelensky chuan Prime Minister Johnson an indona boruak kara Kiev khopui aron tlo wang chu lom thuwa hila mi huai le leadership nei tha historia rian rengani to ang ati Ukraine Foreign Ministry chuan Twittera Boris anga huai sen turin G7 ram huai tu tele Wais ram te chu democracy le zalen na hum hal tura huai sen turin an somin an ngen na thuan zia kani in rinnia ve khan Austria Chancellor Karl Hamnar chuan Kiev lo in Ukraine tran puina tur asoi puya Austria ram hi NATO member ani ve lawani in rinni zana President Zelensky chuan video call tlangin thucha ati chuaka zalen na nei mi puite chu an huai sena Russia chuan Ukraine ram chau nilovin Europe ram abitumani chu wangin democracy ram te tang rualin Ukraine hoten rem na le muan na andu a an thak le ngoi na thlo panga yani ti in Russia ne na rem na zonga in biak adu ti soin indo na chu kan beyanga kan nun na atan kan beyang mi puite anom to lo chuan bol hlo mai chu be thei ani lo mi pui anom lo chuan engti nama ani lo chu wangin he indo na hi ti to panga yani ati Putinan war crime case our thayangem US President Joe Biden chuan thakalta a NATO summit Brussels khopuya nei zo a Poland atlo tumin Ukrainian ral plan hote omna atlo a Poland a chuan Vladimir Putin chu war criminal ani ti in pathian zara hemi hring hi rorel tua omreng tlak ani love ati a ramdang hruai tu te point Ukraine arun wangin le Russian sipai ta chu war crime tia apu thina British Prime Minister Louis Gordon Brown point Putin ale a khon bol upa then khat chu natji German hote angin rorel sakla kan ni ti in alo soi to a ma se chutiang ringotin International Criminal Court di hei ka rorel tura ram khat huai tu te emo sipai thu nei tu indona muna chuak taka chero wale dan pela chete chung thurel sakchu thil ol sam ani hran lo President Putin hi tuna kumsom ruk le pakomi ni in kumsom ni pahni vel chu Russia rama rorel na alo chang to a Soviet Union ram som panga zeta ake dar nu in Russian ram tlabal le chaklo tak ron choi nunga tuai thar tu ani a kumsom ni le pahni chungin military secret service oligarchs le silovars zinga ain bun nget to in alam tang de hlir ada a khoi chet thei lo emo khoi ngam lo angin
a in hual vel tir to ngei narin om Russian Federation ram dan bu te po ti dang lamin kumsang ni le som ni palia president a chu le anga ama chu kumsang ni som thum paruk thlenga president ni thei turina in siam to ani tuna chuan engkim mai athu hnuaya da in anram media rang social media Facebook YouTube Twitter Instagram le adang thlengin athil ti mek Ukraine arun na chu military special operation ti ina soya athil ti soisel tu te chu kumriat thleng zel tan thei ni in ama thlop lo tu te chu mi bol hlo phat chan tu ti in ka chunga tholut tlak lo tluka achua maya ma se tun naya anram chunga ama du lo na hi alian chho hle ni a soyani kumsang ni som ni palia president thana ama king phaber turangai ep tu pol huai tu le ei ruk na do em tu Alexei Navalny chu ei ruk thu buai case ortirin mani de uloka khan kumriat tang turin an rem mi maya hei hian president Putin chuan athunei na chu sakle alal thut thleng phet thei anom ti hria in mi pui thin lunga ama du lo na a om a lau zia le a in rin tok lo zia atilang ati thei ome khovela lal ber le thunei na rei tak chel tu te an hun top lama pai thak le zel hial tan tiran lo om nual to a chung zinga chuan Egypt president Hosni Mubarak te dictator Marcos Philippines general Suharto Indonesia Colonel Muammar Gaddafi Libya Saddam Hussein Iraq le midang te anni a Hosni Mubarak le Colonel Gaddafi te chuan kum somli thunei na changin an lal ber hle maya ma se an hun top man dane ro chu du om lo takani Soviet Union chakwang lai khan president Nikita Khrushchev chuan kum som pakhat zet thunei na changin ama chu Soviet comrade jinga ain vul lianin ama chibai buk du khop turin ain cher hle a Cuban missile crisis awang te in ain vor viawe moti lain azin bo hlanin Soviet Communist Party rorel na sang Communist Presidium chuan kumsang khajakwa somruk palia an pai thladei maya thisan chuak lovin hrisel lo na chuan lamina bang zui ta a aya Leonid Brezhnev chuan hruai tuni na aron chelta a Gorbachev khan kumsang khajakwa somriat panga atanga sang khajakwa som ko chhovela glasnost le perestroika policy ron kalpuya Soviet Union mi puite in honzaw na thilti chuan Soviet Union ram ro pui tak ke chiat na alo thlen tira Soviet ke chiat lo nan Mikhail Gorbachev kai huai chu pai tumna umma se Boris Yeltsin te ho anron lang mana Gorbachev huai sarkar pai tumna alo chama ma se tuna Russia Federation hi December ni somthum pakhat sangkhat zakwa somkwa pakhata alo pian phata ani President Putin hi Soviet Union USSR ramro puile chak tak thin noya spy agency KGB colonel officer ni in Dresden East Germany ya thina ni a tuna athil ruaman Ukraine run wanga US West Ramten rek le remna chikim an pek zui awang hian Russia economy atluk chiat pha viau phei chuan nakin hun local tura Russian mi puitam berte chuan athil ti dan adik tok lo ti in Egypt president kum somli don ro rel tu Hosni Mubarak ang deuh khan achung thu hi an la rel sakve palang ti a hlom le ani Indo pui pahni na khan Nazi German le Japanese ho tu te chu International Criminal Court ti avu mai thei Tokyo wa le Nuremberg Tribunal Court siamin ro rel sak an lo ni to ani tuna di hei khopuya UN riat puya International Criminal Court ICC hi mania thunei na ran ne ding ani a Rome statute anga ram tam takin andu dana siam Geneva Convention a UN riat puya din ani a ma se he ICC hian war crime ti pu tele ma ni mi hring pui te chunga diklo le rong taka che pu mi som thum vel chung thu rel sak turina ti to a anjinga mi som thiam lo chantirin mi pali ero in thiaman changzuya khovela mi som pakhat lai man lovin an la om rengani Sudan dictator Omar al-Bashir te po ICC a thu zo fia turti ani lain a thian tharam ICC poma zom tu South Africa chuan alo man du lawani
kumsang kha zariat som saria dai to International Criminal Court ang hi din du na alo om to a ma se kumsang kha zakwa som ko pariata chau UN nuaya ramza somrukin Rome statue angin arela kumsang ni pahnia nget zok le mumal taka om turin ti ani a tuna ramza som ni pathuminan zoma ram somrukin unratified in khovela dan thiam mi bik ten an enkol chhota ani hetianga khovel huapa war criminal te rorel sakna hi UN International Crime Tribunal for the former Yugoslavia ti in Serbia President Slobodan Milosevic Kosovo muna Albanian Muslim asai sakna war crime chungchang te civil war tual chung indona wanga special court for Sierra Leone ti te Cambodia rama Pol Pot ho Maoist communist Khmer Rouge khoten an mi pui te an ti re thei le tha chiam na wanga Khmer Rouge sipai le ho tu te chung thu rel sakna tura UN riat puyadin extraordinary chamber in the court of Cambodia ECCC din te chu alar le thinani UN ruat special tribunal in kumsang khajagwa somkwa pakwa a Kosovo Albanian Muslim tha chiam na awangin Serbia President Slobodan Milosevic te Army Chief General Karadzic te rorel sakto in ICC The Hague chuan Liberia President Charles Taylor le Chad President Hisini Hapka te ro alorel sakto ani kumsang khajagwa somkwa pariata din ICC hian aran pa takin police anai lova UN a emo anchung thurel sak ram hruai tu te hena war criminal case nei tura ti le thu zo fi angai te chu mana thon turin angen thei chawani kumsang ni khan US President Bill Clinton chuan Rome statue chu apoma ma se US Congress a pomna a omlo ani kumsang ni pahnia President George W Bush chuan UN Chief Kofi Annan hena US in Rome statue chu pomin amang ve don lo ti akhila President Donald Trump phei chuan kumsang ni som ni khan Afghanistan a US sipaitan war crime antia ria in he kan ni a ICC labin chui tura ma an lak lain ICC Chief Prosecutor Fatou Bensouda of Gambia le Senior Prosecutor Fakisom Mohotsoko of Lesotho te chu Kremin US lu phallovin visa apedu lawani chu wangin ICC The Hague chuan President Putin chu war crime chungchanga ro arel sak arin omvaklo ni in Kelly Bogil Zopgo Assistant Professor of Government College William and Mary US chuan asoi China in nuclear warhead sangkhat nei thuayadu The Wall Street Journal WSJ ziakdanin tunlaya Ukraine le Russia in dona awangin China chuan US nen lain do mai angai ringin nuclear bomb warhead sangkhat tal nei thuayadu a an nuclear program chakzoka kalpui an tumati China hian nuclear ral thuama nei zat apuang ngai lova US le China hi kumsang ni somthum panga chhokhi chuan an boruak chhle tura ngai an ni a China chuan tak takin economy thila US lu alanin world number 2 ani mek na kalsanin number 1 ani angti in economics tenan soi China le US hi Taiwan le South China Sea tuipui inchu na awangin lain do mai turin military analyst tenan soi thin Pentagon chuan China Communist Party CCP thunei tu te chuan China sipai People Liberation Army te chu anral thuam nei te cher thar turin le tunlai thiam na manga siam chuak turin anlo hril to thinani ati tuna US chuan nuclear ral thuam hi sangthum zasari somnga vel nein an ringa US chuan China hian in hril lok na omnia lovin nuclear bomb mangin abei masadu mai tur angin an pu'a China ero chuan hean pu na hi aphan na sa hle kumin February tha a President Putinan Beijing tlo a Chinese President Xi Jinping nen khun khan taka in biak na neya kong rang ranga tho ho na tura in rem na an siam trum khan China le Russia in thian thatna friendship chu top chin nei lawani ti in media ma an lo soi to ani hetianga thupuan an nei nu loka hian Russia in Ukraine special military operation ti in Ukraine run zuita ani China hian kumsang ni som ni asiam long range missile DF-41 atia nuclear warhead vuat hein
US rampo he missile hian akap phadon ni in soi ani Poland ramla in Russia in a then Ukraine run wangin US nei to ram ven himnan an ram leilunga nuclear bomb da rem tia ma se hei hi ti nge yani yang ti na anilo US in nei to ram Turkey Germany Italy le Britain na nuclear bomb ada ni in an soi thina ni